Benvidos e benvidas de novo a este sorteo do playoff de categoría cadete masculina. Compre aclarar que este sorteo estamos repetindo porque onte cometemos un erro a hora de realizar o cálculo no momento de aplicar os criterios de desempate para outorgar a organización dos playoffs. Neste caso, concedemos a organización ao Club Cisne Colegio dos Sauces cando realmente correspondería ás escolas de balonmán Xiria. Pedimos disculpas dende a Federación Galega de Balonmán, foi un erro humano, trataremos de que non se volva a repetir. Agradecemos enormemente a colaboración de todos os clubes implicados e a comprensión, pero é necesario repetirlo para evitar adulterar a competición. Por lo tanto, proseguimos con este sorteo, a mecánica vai a ser prácticamente a mesma. Temos 3 bombos, no primeiro bombo temos os equipos cabezas de serie, resultantes de ser os mellores clasificados da fase de clasificación, e serán os que poden organizar esta fase de playoff. Estes equipos serán os seguintes: Disalmo Luceros, Librería Dalbi Balonmán Lalín, Serviauto Bueu Atlético Balonmán, Balonmán Línea 21 Reformas Coruña SL 2021, Montaxes Carballo Xiria. No segundo bombo temos aos segundos cabezas de serie que non poderán coincidir co mesmo cabeza de serie co que xa coincidiu na fase de clasificación, que son os seguintes equipos: Club Cisne Colegio Los Sauces, Balonmano Reconquista de Vigo, Hierros Miguel 6 do Nadal Coia, Balonmán Culleredo Despreocúpate.es e NV Cars Carballal. No último bombo temos os restantes equipos, que serían os seguintes: Sociedade Deportiva Teucro, Balonmano Porriño A, Martínez y de Castro Balonmán Tui, Reprín Arteixo, Club Balonmán Abegondo, Balinox Novas, SAR Global Mar, La Estación Rasoeiro Balonmano, V Lavadores Vigo y Casa Portuguesa Asmúbal Meaño. Ben, iremos extraendo as bolas primeiro do bombo 1 e colocándoos por orden de extracción nos grupos do A ao E, así sucesivamente co bombo 2 e co bombo 3, ata finalizar os 20 equipos. Sen máis, procedemos á extracción das bolas. Librería Dalbi Balonmán Lalín, Grupo A. Serviauto Bueu Atlético Balonmán, Grupo B. Montaxes Carballo Xiria, Grupo C. Balonmán Línea 21 Reformas Coruña SL 2021, Grupo D. Disalmo Luceros, Grupo E. Balonmano Reconquista Vigo, Grupo A. Balonmano Culleredo Despreocúpate.es. Ben, neste caso, o Balonmán Culleredo non podría coincidir co Balonmán Bueu, porque xa o fixeron na fase de clasificación, por lo tanto, retiramos a bola do Balonmán Culleredo e extraemos unha nova bola. Hierros Miguel 6 do Nadal Colla, Grupo B. Introducimos a bola.
Balonmán Culleredo Despreocúpate.es. Grupo C. NV Cars Carballal, Grupo D. Club Cisne Colegio Los Sauces, Grupo E. Por último, imos cos 10 equipos restantes. SAR Global Mar, Grupo A. La Estación Rasoeiro Balonmano, Grupo B. V Lavadores Vigo, Grupo C. Balonmano Porriño A, Grupo D. Reprín Arteixo, Grupo E. Martínez y de Castro Balonmán Tui, Grupo A. Casa Portuguesa Asmúbal Meaño, Grupo B. Balinox Novas, Grupo C. Club Balonmán Abegondo, Grupo D. Sociedad Deportiva Teucro, Grupo E. Ben, finalmente os grupos quedarían do seguinte xeito. No grupo A teríamos o Librería Dalbi Balonmán Lalín, Balonmano Reconquista de Vigo, SAR Global Mar e, por último, Martínez y de Castro Balonmán Tui. No grupo B quedarían encadrados o Serviauto Bueu Atlético Balonmán, Hierros Miguel 6 do Nadal Coia, La Estación Rasoeiro Balonmán e Casa Portuguesa Asmúbal Meaño. No grupo C quedarían Montaxes Carballo Xiria, Balonmán Culleredo Despreocúpate.es, V Lavadores de Vigo e Balinox Novas. No grupo D estaría o Balonmán Línea 21 Reformas Coruña SL 2021, NV Cars Carballal, Balonmano Porriño A e Club Balonmán Abegondo. E por último, no grupo E teríamos o Disalmo Luceros, o Club Cisne Colegio Los Sauces, Reprint Arteixo e a Sociedade Deportiva Teucro. Ben, reiteramos as nosas disculpas por ter que repetir este sorteo, pero creemos que o mellor é facer as cousas ben. Sen máis, desexarlle sorte a todos.